tuang. Ma waipe. Nese ho. O ko toma tuku whakatapu ki tō tai o toa i tau lotolotonga. Pero whakatapa te ki whare whaiwhekau, pape ki whaiwhekau. Tokon whaiwhekau, mono whare. Whaiwhekau son toa wā maake, kai o maa e o tamo sisesiare. Kai o maa e first pa mo second lady. Sista sona maake pa mo ana siare. Whakatapa te ki he poate, whawhangai mai e o tahau whangawai. Whai whare a whiwhine, ka mere pale rei, ka whai whare tangata, kia nama maki roa. Poko whakatapa tu heni ki he, pakai ki ha ahi he whafkoe ni, ke kau pen, pa pewe kau media team, ka talangata atu mau whai ki tua, ke hokai koe whawhonga me whai whekau, kono tali lelei e toko tāko toa pe i hono sai o ne. Hanga ko ta whakio talangai, ke fuwhanga fo ofa i he whiawhi koe ni. Sa me te au wā, nā ku whie he nau pehe mai ke alu ki he whare o siho wā. Koe hae mea ku whae tau i he whare o siho wā. Koe whawhe tai ki hono hua whā. Tau hoka tueni ke tau poka maa wā, koe tau whake tau mea o whā. Ka pau te musua ke peki he tohi ko ia Filipai vai wha. Vestani ma ke tā walu. Ai upehe na whārea. Pea ko eni e kau Filipai ke mo ilo foki. I ka matanga e ngongolelei. I e ko alu me Mastonia na i kai kau hasisasi e taha ke te au. I e wheofa aki ka koki mo tolu pe. Nā mo i te sonaika na mo tokoni o ringa taha mo ringa ua ki e masiva. Ka i kai e hori ki a fuaki, ka ko hori ki he fua aonga ki a te ki mautolu. Ka ko i ate ki mautolu, ka ko i ate kotoa, ki a te au kotoa pe, pia lahi au pito, o ko mahu, he ko mau ia e pa whalo taito, i ngahi mea me i ate ki a te ki mautolu, ko ngatu o e mea nam kakala, ko e whelau aonga, pia lelei ki o tua. Koe vai, tohi kona Filipai, whaueni e Paula he taimina i tuprisona i Loma. Ka kone tohi koe ni ka Filipai koe ni, ai ko Filipai au tuu ia i he, whitu koe i Macedonia koe ia i Kariki. Au ia te Sonaika pa mo Korinto. Ka koe sas kona Filipai ne hangai e Paula a tala mai ai e makehe whau e nau fuaki. Ne makehe fuaki kai Korinto. Ako e wheso ia mo karetia ia ko ia Turkey he tainimi. Pa hingoa e tangata ko ni ko e pa whalo taito. Ko hingoa ni e tangata. Whamatara ia Paula he wahe ua a Filipai veswani ma. Ko tangata ni ko e kau tau ia a Paula. Ko se vaniti a o tuam. Ko taula eiki. Pa mea ne whae tangata ko ni ko ni hau mga he tokoni ko toa pea kakai Filipai. Me whetu ko e i Kariki. O hau all the way ki Roma. Na iai a Paula i Loma, he pisoni Loma. Ai ko Loma ia ko Itali he tainimia. Ko maile e valungi au e hau a e pa whala taito, o ni hau mo tokoni kotoa ka kai Filipai, ki all the way ki Itali. Whawufua ki kilometer ta hafe wangi au. Ai whawufua tau almi hen ki Brisbane. Menga Brisbane ko he kilometer he wangi au. Mo whatatai e lahi e mamao, ai alu e tangata koe ni o ave, ai fuaki a kakai Filipai, ke au ki Brisbane, ki a Paula. Pehanga e Paula ai o whakahama iai e whai mea poini e wha, ai fuaki a kakai Filipai. Poini whikawaki ne pehe mea Paula, ko na fuaki, ko e fua ia ke lahe. Poini whikawa, ko e whelau lau aonga ia. Ko e whelau lau lahi ia o ku a whia mai e ki, o ku hoa mani whingaro. Poini tolu lewa, ko e namu kakala, po e ngangatu whakahoi fua ia ke e ki. Porque frasi lewa ne lele ke otua. Ne hoa e pe mo otua. Ko nga foi poini e wha ia ne tal mai e Paula e fuaki a kakai Filipai. Po tau fuaki e whafko ni, tau fuaki pe tau e mea o kutuka te otua ki o loto pe pese te hongo fulu, algo ke tahanima, ka whai ngata aia, algo ke tahaua, algo ke pese te tataha. Ka koe fuaki ane e lau ke alu ke, na fuaki pa ke fuaki mai ka te koe. Ko lea sisu ia. Ko ngai fuako tape wha lolo ki a te koe o tafe mahu hua mo whatawhata. Ko fuaki ne kai Filipai. Na fuaki, ngā nau fuaki o tua, ka nau fuaki o lawe ai a taula eiki a tua.
a Paula. Haleluya. Kau le kau hiwa ke hiwa te fu hiwa. Mali mali ma beake fie fia. Mali mali ma beake fie fia. Mali mali ma beake fie fia. Mali mali ma si su beake fie fia. Mali 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 ma beake fie fia. Mali mali ma beake fie fia. Mali mali ma beake fie fia. Mali mali ma si su beake fie fia. O tō mafi ka tamai whawhiona e tua eki. Mo whawhetai mau lama leki a whiona eki. Ko koe ko mau kolo, ma hufanga ngā eki. Paku matau ma whawala ki a whiona eki o lau ho ngai sā me eki. Te o whake matau ho fulu. Pa te mau whawala ki o lau kapakau eki. Ko homoa ni koe whakahuu ia mo e pā ki a teki matau eki. Ko kakai eki, whafkoni eki, mau unmai eki loto hanga le ki a whiona eki. I mau whaki koe eki hangai koe kakai koe a Filipai eki. Na mau whaki eki, koe ngai hoi, koe ngangatu whakahoi fua eki a whiona eki. Ne hoa ia mo whina ngalo eki. Po mau ilo eki e tawhi mai ai mau tāpuaki. Tāpuaki i hona where ko eki. Tāpuaki eki hona whamiri eki. Ngai mea ko tōpū ho hori ke hona loto eki. Whawheta laki mai a whiona ka te ngau tō eki. Ko rori ama langlangi ke whakateunga pe a whiona. He wafa si suka esi ka ko mau whamui. Na mau lea whakataha pe. Amen. O kia e tau whanongo ki he Sunday school o ka mata ia i he next week. I he ni mā he whiawhi. Au whai e tau Bible study. Bible study ia whakalele ai he tau tokon whai whekau e o tau mo sesiare. I he next week he sā pate hoko mai ke he ni mā he whiawhi ko pau ke tau i heni. Ko e misiona o whai ia e hau waono o katopa. Waono o katopa. Tau misiona e ke whahau koe kono langa ke e pureanga e o tua. Langa kono siasi. Hallelujah. Amen. God is good. And all the time. God is good. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen, church. As I ask that you may rise to your feet as we begin our praise and worship, I'd like to encourage us with this verse today. And Amen. It's from Psalms 124, verse 6 to 8. Praise be to the Lord who has not let us be torn by their teeth. We have escaped like a bird from the towler's snare. The snare has been broken and we have escaped. Our Lord, our help is in the name of the Lord, the maker of heaven and earth. Amen. Amen. As we think about this verse, church, I break free of every chain and everything that's been heavy on your chest. Leave it outside because God is here and willing to help and heal you and heal our church. Instrument, only langi, but we praise God and we give all the glory to God. Amen, church? And as we sing this song, we remind ourselves of the race that we have. Not the physical race, but the race. Amen? Because this is not our home, church. That is our home. And as Langi takes us with this song, let us praise, let us worship, shake hands, hug each other. Amen, church? There's a race that I must run. There are victories to be won. Give me power every hour to be true. There's a race that I must run. There are victories to be won. Give me power every hour to be true. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Give me power every hour to be true. There's a race that I must run. There are victories to be won.
Give me power every hour to be true. Amen. 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 Give me power every hour to be true. Get out, lele, fuck up the way. Kawi kunai na mawepale. Omi aivi, boy malohi ke mawoi. Get out, lele, fuck up the way. Kawi kunai na mawepale. Omi aivi, boy malohi ke mawoi. Amen. 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 Omi aivi, moe malohi ke mamoni. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Amen. Omi aivi, moe malohi ke mamoni. Get out, lele, ke maui kunai na maue pale. Hallelujah. Boy malohi ke mamoni. Amen. 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 Omi aivi, boy malohi ke mamoni. Amen. 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 Omi aivi, boy malohi ke mamoni. Hallelujah, Jesus. We worship you in this place, Lord Jesus. Amen, Lord. We know that we are in a race to heaven, Lord Jesus, and we praise you in this place. Pakatupu alotomaa eki iatea mohala malie tumau Pakatupu alotomaa eki iatea Pakatupu halotoma eki atea mohala malie tumau Pakatupu halotoma eki atea
Te tau kamata ki pē ai e whiawhi koe ni, a hono whakatāpui, ai ongo potu ngāu e ua, i he tau ministry team ke hoko atu. Ko ki nau tolu ko ia toenga, nei osi whakatāpui ki nau tolu mehe kamataanga ko ia e tau. So only those two tonight. May I call Sister Mata in Malakai, whakahua? The assistant Kefilini Latu. You may come to the front here. Come on, Molo. Praise the Lord. Whawhetai. Peko e taki i he tau pen ministry ko Leona Siwai. Leona, lama mai moko i ki moe. Sai. E tu pio hanga ki he kāinga lotu. Langi? Okay. Sorry. Langi pohiwa. Praise the Lord. Koe whae alangi, koe whetu uia na mau. Apia na mau o nofo ai. I tonga. Koe ngā koe tokoni, pamoe whaki mai he whae alani, tau tāpuaki, hoko koe tāpuaki, mai whakolo lahi. Koe fuwhale i oku loki ono pe loki fitu. Ka mau ate mau ki whamiri o nofo pe ai pe he. Maungo e tāpuaki, ko ia, whatawanga peke eiki kene, tāpu kina ko he, tamai eiki he, ai whenga ko whai, whanuani, whai pukato peke lang ia pe hono hua wha.
Tohi asosiwa pa vahe hono ulaki. Vesi hono hiva o beheni ai folofola koni. Ikai ko au o ko fekau I koe. Ikai ko au o ko fekau I koe. O mahino mai heni ka te ki tau tolu. Ai folofola ai o tua ke asosiwa. Ko taha ini ha folofola tāpua ki au pito o ka baude mo lau e tohi ko ia asosiwa. Taimi whainga taa ia. Nai whia mau hataha ia ke hiki hono ni māpia tūhake ki o lunga. Ke alu o whai ai whinangalo e odua. Holo mui e toko lahi ia. Ka koe ni, toko taha koe ni. Nane mau e whainga loto whai verenga kono hinga koe ofa. Koe ne ofa koe ia ki he hono otua. Fefe ki tau tolu seso e ki he aho koe ni. Mea niu tau hanga whakahou ngai. Ai ofa e o toa koe ne whai ka te ki tau tolu. Aki e tau whakahiki-hiki mo whakalang-langi ia. Roi atu waia ki nau tolu koe ni mua koe ni. Koe nau whili. Koe nau whai tūtūni pia nau tolu ke nau tolu. Iyo. O mau loto. Ke mau hoko koe mea ngā ue. Ai o tua. I he father's house. Pa kou salute atu ka te ki mua tolu. Hange koe o ua koe ni. Mata. No hoa pa pehe foki. Ia Leona, pe Mulani. Tau whakamalo, pa tau whakawheta, I kono ui ki mo tolu hakuonga peheni. Ke mo hokpo hake. Pe ulu atu ho mo mama ke whakatoi whakamo ui mai ai mo hangahi lau maari. Ko tau mua pe ia tau hau o mo ui ki he eiki. He uki ai ngahi lau maari e unau whia mau e whakamo ui. Amen? Pe au tau oki ai pe tau wahe wholofola, pe ko tau hiva pe haki foi hiva. Hange konela. Hiva pe ia, koe foi mea pe ahia ne lago hiva pe whae lotu pa osi. Wakai ki hono whakaofo ho tau eiki ko sisu kalaisi. Amen? O mai e ngā ue ka teki tau tolu, tau lau ai ho tau mono ia. Ai whahinga unau I whare mahaki. Nau whakaamu mai ke nau tangutu mai se hange ko ki mautolu. Kau kai ke nau te lava, ke nau I heni. Ko koe ku ke I heni. Whakakau ke whainga maari e. Lelei, mo ui lelei ke o atu he o tua maau. Ke taimi ke whakamu ia halau maali e ki hono pule anga. Wata ampe ke mawhao mai homo ni maka te kinau tolu koe ni e hua koe nipa te whai e lotu. E tamai mau whakamalo pa mau whakawheta e kia te koe I he hua koe ni e tamai. O tua whai to tonu ai a whiona he tamai. He mau hilo hiki ko taimi o ku mau toa ai ko koe ki hala ma hiki ki mau tolu ki olunga. Ko taimi o ku mau wafe ai ko te whakafoki mai ki mau tolu he tākanga o whangasipi. Pa koe ni kua ui ki nau tolu I he aho koe ni e tamai. Pa ko nau tolu I he ori tā eiki, koe whakapapau I ai nau whili ki nau tolu e tamai. Mo nau loto aki iyo. Ko ki mau tolu ni ke whaiho ngā ue sisu. E tamai whai tāpe kina pa ke whakamonu ia mai eiki ai nau mo ui whafoi tui tui. Pa ko mau lotu e tamai. Koe vai hala whono ngā e tamai. E kai ke nau toe fou he hala koe ne nau fou mai ai. Koe ni, koe hala fou e ni e kamata e nau mo ui. Koe hala ia kia te koe e tamai. Tāpe kina pa ke whakamonu ia mai ki nau tolu e tamai. Whakatatau ki he lahi fau faua. Aho alo o whapea moho o mesi e tamai. Malu I ki nau tolu he whare ngā ue. Pe ko wheha wheitu he nau whanonga he hala pure anga. Eiki sisu he ko mau whai ahono te kaki kia te koe I he haua koe ni. Pe ke whai kotoa pe ke langi ia pe ho hua wha. Ia klaisi su ko aloka ko mau whakamo ui. Amen and amen. Ta whaka pasipasi. Maloa pito. Kafita. Amen and amen. Oh. Praise the Lord. Hallelujah. Koe wholofola ko omi ke whai mea ha vahe pa poupou e whiawhine. Ua pita vahe tolu pa koe vesi hono tahawalu. 2 Peter verse 18. Kae tupure kina I he ofa. Whamamafa ai apostolo heni. Kita mai. Kae tupure kina. Mua pe. I he kamata e vesi, tamai. Kae tupure kina I he ofa. O iai e mea, o whaamu ai apostolo, ke whai ai e tupure kina.
Ikai hato mea ka koe ofa. There is something that the apostle intends for us to progress in and be in abundance of, and that is love. Ko tau hao mo oi ke eki o tau ma o ofa he As we come and serve the Lord, we should have love. Pe o tau whakaha ia ofa ko ia o kia teki tau And we tolu. convey that love Ia is in teki nau us tolu teki nau mai o whai to mama. those Ikai who ko do ia. not have the love of God. He kono hinga ko pe. Nai tonu ke ne toki o mai ki mui he vesi. Ka kune o mai pe he kamata pe. But in the very beginning, he gives us this. E maho inga ke ha. The Whakatupure importance kina. of the abundance Iyo. of love. Mau ai ofa peto ha. Fe mau ke tupure kina ai. Have love and have it in abundance. Amen. Hallelujah. Ko fasio he fa ko he gym mo me he fa malosino mo me. When we see those who go Ko alu work ko fa out at the gym, malosino o una fa malosino pe una o tu he sia da sio. Pe ku kamata ke tupu pe hawe konga ko ia e. and after Mana tu ko hinga te alu he gym. Amen. That is, the Mo tol ko na mo fa he gym. the purpose of going to work out is to see progress. Ko ka wo pe ko he gym yo pe sio pe fa malosino Not ka me. just a O ku te alu o involve o te alu ka mo Go kita and he you fa malosino. participate and you're involved in the Amen. exercise. Hallelujah. Ka ko fa ka ki he ni. And I think about this. Iyo. Yes. Fefe o tapau ta o sima o pe ki tau tolo e o faia te ki tau tolo. How about if we already have love within us? Me ani o kai ke fe unga ia, Is that not enough? ke pita, no. To Peter, ikaw. Ko se fe ma o ke ngata pe ko o ofa Peter pe ko. did not want your love to Pe be ko ofa pe ko ko but wifi you pe ko already ho have. se paniti, Or even pe the ko love ofa ki ho of a fa na u spouse mai. or love Ikai of a fe ma o ke to laka tu ia me ai. No, it needs to expand. To ki laka to ki tasi atu ki he lolo to. It needs to extend deeper. Tasi atu ki ngai fe tu o ki ai. E ka nga tangata una u mo ai he ngai fa ngata lahi. Move into a Una fo atu he ngai ai lahi o mo. generation of men who are going through great struggles. Ma ui ngai ka te ki tau tolu It e is important for kristiane. us as Christians Ai tau ilo hono ui ki tau tolu as he we know hotua. the calling of God. Amen. Amen. Ka tau te fito ki he ofa. Specifically to, Fe mau ke iloi o fai ai toko taha ko tope. we need to understand and grasp that each person O wana ke hoi ku ke umi noa pe ku ke ria kina do i ha not taimi. feel forsaken or He kono hinga ko tau otua. for our God Koi otua ofa ia. is a God who is love. Pe neo ai ha o fou i hanga hi whainga taa. And no matter the hardships Pe ko you go ai ahi o mo ui ko e through, ni. even the challenges of this He life, kai ke lili wai a ene o wha it ana. will not change the love of Amen. God. He kai ke liliu a ene mo ui ana ia mono ulunganga. Kono hinga ko ulunganga ku ke iai. And his character O kune doesn't whakahai change e because of ia. our Kono personality. ulunganga moni a ene ofa i he taimi o kai ke tau iloi ko hae mea o totonu ke tau whai. Especially in the time when we don't know what to do. Kono make heia mo whakaofo tau o That tua. is the wonder of our Ko yang God. ero ngai o tua koe nuku. Lotu o kai whahinga ki ai o puno ki ai mo ikai. Koe o tua mo ui eni o tau He is the tāno living ke. God, the God Koe o who tua is eni o kune afio. Te ki ai ki whanau i mai ki tau tolu. O kune o se afio i ki tau tolu. And before we have Teo even te ki ai ki tau ilo i ki tau tolu. Ai aho whakaose tau mo uhi mam. before Katuai a ene foki mai. if he Ko ia toko taha beu ne iloi. late to return, only he Poko hinga e ku talanoa pe he. Ke ki whakakau ange. Ki haki mea si i pe ke liliu ho mo ui. think about something small that you need to change in Whakakau ha your mea life. o ku mahu inga kia te koe. Something that is so valuable to you. O ku ke ofa u koe ai. You really love Pe and ko hapolo kalama cherish, TV. whether it's a program Pe ko on sio he TV sipoti. Pe ko ha whainga. or watching sports. E ai pe ai ki ulunganga e o ki tau tolu. There is habits in He us whainga taa ka te ki tau that tolu is ke very tuku ha. difficult for us to let go. Whainga taa ka te ki tau tolu ke tuku ha. Very difficult for us to let go. Ka whamanatu mai heni. But we are reminded here, Sa so eki. Church of God, Whare o tamai. Father's house. Ka iai ha mea o whia mau ke whai ai a tupulekina ki Is mua. there anything that needs to abound? Whewhi ke tau fuatua ofa. We need to abound in love. Ko ofa ia une disregard ia ai mea ngahi mea kovi ko toa pe. He koe ofa ia e o tua. Yes, love Koe ofa ia ku hao haoa. all things. It is love that is perfect. Whakawheta. Pe ku mau hao se niti a koe mei hataha pe kai. Kei Whether ofa you pe ai o tua ia ke te Any koe. monetary gift, Pe ku ke ongo i o ke Still loves mau ai hao ngahi mahaki whakaesino. Kei ofa pe o tua ke te koe. yes,
Hei kai ke whaiwhaiange, pia tukuanga he o tuha e neo whame te ki tau not tolu. let go of his I hame love a hoko ka te ki tau tolu. for us. Ko ki tau tolu ia te tau hanga We are- tukuanga e o tua, pia te tau whainga taha ia, mo palo pare mai. Whawhita. Pia tue tau mai, pia moe ilo ki ho tau eiki. O tau ilo i nai ho tau eiki ko sisu kalaisi. Do we know our Lord Jesus Christ? E lava ke tau ilo i ho tau. If we have a relationship with him, Anga whewhe ke tau tala pe kuia e tau vā fo tui tui mo eiki. kua pau pe ke iai ho tau vā whakafoi tui We tui. must have O an ko ke hepe ho individual vā koe mo relationship huse with God. paniti. Ho vā pe mo ho Yes, whānau. your relationship Mo with anga your tau nofo spouse whakawhamiri. and your children, and as we say, Ka whewhe ke tau hanga o ngaohi ho tau vā pe mo eiki. why don't we nurture our relationship Ke with whe hoko God taki pe. to be O nai connected ha mea kune hanga moto hia. and not O allow hange koe anything waia uhi la mo i waia to telefoni mo i disconnect mea. our connection with Ka ke te God. iaha taimi ko eiki. Ko hau e ne ko whainga ta ia mo mea. Motu. Ai lai ne whai whetu utaki. Anga. The line of communication is broken. Whamao. Whaamu. Ange e au siasi whare o tamai. I really hope Father's Church house. Father's house Whihoko taki. Ai tau mo uipa mo eiki ko sisu stay kalaisi. connected with the O Lord. ke kai hamea tene hanga whakamana mana ke motohi. Nothing will Pe ta ofi. threaten Ta tau ai pia pe ko hae tuunga o ki ai ho moi. O ku ke moi lelei pe ku ke mama haki. O whakamu. Ke iai. Ai ofa hau haua. that perfect love, Ko kalaisi sisu ia he moi. Jesus Christ in one's life. Kei ke te ha ofa e tene lava ke ikuna ia ofa koe. There is no other love that can conquer Ke hifo mai. that he would descend O ria ki tuange kotoa. and forsake all, Pe au. let go of all, Ki kare vale. and went all the way to Calvary Ke whai ai ho tau whakatawa taina mooni. so that we could be set free. E lava ha angolo. Could your O whai uncle pehe kia te koe. do such a thing for you? Mahalo pe e lava ia he taimi koe kei whakapo uri mo mea. Maybe Whi lau lau ia te motua when kona. they Ha fwai ne ve haua mo alu noa ia mo mea. when they used E to, ukai ke te hoko e tau ko ngani. E tau ko ngā in a mama. generation, it does no longer Ko happen. tānoa ke whi lau lau i. Whakalau maari o e Talking mo. about our Amen. sacrificial Ko spiritual. tānoa ke he mau inga ko ia. I'm talking about O e tau tou. The Kari kari. importance Tō mao. that we stay, O tae ngau e. stand firm I hei eiki ko sisu without kalaisi. wavering in the Lord Jesus Christ. Pera mai. Kei ke ngata pe ai. Pea ai mo tau whenga ke tau ilo i ia. And not only that, we need to know Him. O kai ke hangi ia koe o tua koe ke tau toki fōu atu pe. Kai ke hano hingoa koe koe tau ilo i tau. Koe ta mapua pe utu. That is just an Pea koe whahingau image na ana tō lotu ki ai. Koe ko tau tolu ia. Koe kau tui ke he ia. to these idols. Au mahau inga ka te ki tau tolu It he. is Tau mai. important for us Pea moi ilo ho tau eiki. that we would know our Lord. Ai ke iai hao tau wā. Koe tau ilo i koe eiki. We must have a relationship with him. Yes. Amen. Lahi ho whenga koe relationship he elia ko toa pe o e mo ui. But relationship with Christ o ko question mark ia. Koe ha mea, koe ha hano hinga. Pe ke tau hanga whakamua mea ko ia ko mau inga. Let us prioritize E kai ngata pe he mo ui koe ni ka koe mo ui ka hau. not only in this Eh? life but the life to come. Ke ua na whaiwhai ai tau hanga wheto o aki hala. Ai anga o e mo ui pa mo e tauhi ki he eiki ko sisu kalaisi. Koe o tua ofa ia. He is a loving God. Koe o tua ia. Vave mau pe ia ke whakamore more. Koe ki hange ko tau tolu. Tau vave tau tolu ke tau ita tau toki whakamore more. We are quick to be angry and then later forgive. Ia. O ku vave mau pe ia ki he whakamore more. He is quick. Pea ko tala mai. Pea mo ia ko ia ai whakamo ui. Ko sisu kalaisia. And he who is the Redeemer, Jesus Christ. Pea ki ia te iani. Savior. Ai ongo lelei pea ta ngata. Koe hae mea uwhi mawai ke tau tutupu i he ene ofa. Why is it that we need to grow or abound Ko in rohi His ngā ke love whakatupu ke whakahau a i ai. A e tau mo ui. so that Amen. our lives can be made perfect, Te tau alu. complete? Ange ko hau wha alo ai hono nges ni ma. Koe ke lapu ha meau. A mai nges ni ma. Koe hau koe nei alu. Nei la tu koe meau ku
hange ko nenne fu pe ku ha ka ko ke lahe a pe o te mo ha wai pa ku lue ho loia o ke la po ne ai ke fari ari maka te o ke sio ke to ko about my wife when she goes and gets her nails done. Ke fa sio ma fai re he ni ke fai re to fai re e tu o e And then ko o tua fai manava ofa. he is the God of great compassion. Ia. Pe aku hulu pe aku lahi ai ne fa fa more In Ia tau abundance, whakamore. and his forgiveness is unlimited. pe o tua e o mau And ai he's ne a pe God aku of to pe order. Yes. ko tal mai hen We are told here, ko ia ko to ko taha ko ia ko ia ho tau fa mo ui yes, he is the one who is our Savior. fa fita ai he ko ia ho tau fa mo ui He is our me Savior. he ha me he mama nunu mo vete ko ndio From ku tau this ia ai dark light that we mana tu ko tau apie ni ko tau ha Remember, this is not our hiki home. te ni te be ko tau fo mai pe ni ke tau alo e api ku leo sanga teu teu e ia kau fa fetai e a ko ni lo tonga tau ke mana va mo ui whilst we have the breath of life, fe ke tau fa hiki i pe hono hua fa ma how wai pe about we uplift his tuare name? ngai me ai kai ke kau sai ki ho mo ui Let go of the things that are o unnecessary. wai ngai me ai o ku taimi no pe There hono are aunga things that are pe more only at beneficial for a taimi no short time. ka ku piki ka kai to lahi ki ai Many people cling no on. pe na tol na o si friend na tol na ka nga me fa fare ki na tol mo me ko ya ka kono mo ni ko me pe ya o mama ko ni It is only for this light. fa feta i keki Praise the Mai Lord. ko pore ya apostolo ngahi ke ha mai ai ofa agu mo ni That we e will mo ui amen pe malava i ke tutupu ia ke ha ke to lele yangi hiki ai pe ai mo ui ke o mo te tau no fo fe mari he tu unga pe let ko us tau not iai stay comfortable in the position he we ka pa are te tau in. no fo fe mari For if he we kai ke remain tala ki tau tolu ko kristiane We cannot be Amen. Seen as Christians. o he ka ame pe tau tari pe tau tolu ke fi mo ha o pasika tau he ka It's alu almost like we are waiting Hangi for the pe tau bus to tari come and waka then we just get tari on. le lue Or waiting for a Ikai. train and so forth. No. ko tari ko ia ki he foki anga mai e ki ko We wait sisu for kalaisi the second o ko coming ke of tau the fai Lord ki tau Jesus tolu Christ. hamea We need to do something. tola he ka kai ki alu so ko nela Many ia people who can go. Faului malanga e folo he feitu hele lue mo feitu ke pe Sharing kai ke the word ula of God. fai me fai nela Not many of us can do what ka Brother ku ia e foi lau Daniel can do. mari e fa mo uia But there are souls who will be ko lahi ang lau mari e tau fa mo ui mai The greater the souls we save, ko for mavava the ia he vani he gu ilo greater the o rejoicing ku in fai he the Lord. kakai honau fatongia ko tuku mo ki nau And tolu we as believers fare as tamai ko Christians pore are doing apostolo what we have been called to do. ai ke mo onia e fa Let malava love be ke true. tutupu ia ke toiha lele yange na sai ane afi ka fefe ke toi ai honi ke toi lele yange It was good yesterday, Eh? but today it needs Whakawhita, to hallelujah. progress. Oua e nonga mo fie maari e pehe tuunga koe o kui ai, he? O taimi ke whai hiki. Ngāhi ai ofa, ke hoko ko tau kau mea fe ofu ofani. Hallelujah. Ko ku kau mea fe ofu ofani e ndio ku elai mua koe ni. My beloved friend is the one that is sitting here. He's in my the front. best friend and She my is wife. My best friend and my wife. Hallelujah. O ai makovina anite, We have a na e covenant whakahoko. that we made Ke matauhi ki he otua, that we would serve i he mo God ilelei mo i mahamaki. in good health I or he mate sickness, pe koe mo ui. in death or life. Yeah? Kei puke pe te ta ko nani te ko ya na. Na ko ke sango liliu ho ta fa ki ka ke tu ta tau pe ta. Wow. Praise the Lord. Sa so e ki ko fa mo ke mo Church of God. enjoy life to the full. Yeah. I he e ki ko sisu kalaisi. Yes. Amen. Morning. He ko fa hinga tapua ki a o ku kai ke o mo i kristan to ko lahi o ke nau mau e ki nau tol. Many Hale hange o Christians ku te o ku misi a me he nau moui. they miss the true joy of Christian living. O ku ai pe founga. There is a Pa ku ai pe process uhinga. and a O ka pau ke reason. tuunga i o ku ai ho moui he If taimi. that is the place that your life is in today, Ka tu ke talatu ke te koe whakapuripuri a let tua. me tell you O ke loi o tu o the kau mystery hiki of our ai. God. You know the God we serve?
Na ne afio ia ki tau tolu te ki whanau ima ki tau tolu ke mama He koe knew ni. us when we were being formed in our mother's womb. Pea ko ke whakakau ki ai, me ani te nehangari aki koe iha taimi i ho moui. Do you think for a moment he would leave you? I kai au pita. Not at all. I kai au pita. O mole, mo au hia e whahinga e tangata. Many generations of men Toko lahe te ki nau are tolu lost koe nauri aki. because they have left Ai eiki. the Lord. Ia e whahinga na nau maulotu. Many who Tau attended hianga tonu he church, taimi. who served faithfully, Kana ia mea na nau whihangai mo ia. but there was something that they were Mana tui ko facing. setane o kui kai ke malolo ha taimi. Remember, our enemy, Satan, never Tamai o rests. au takai pe o kumi ke ha tamate pe pa pe mo whakaauha. He is searching for someone to destroy. Pato talamai re ta whakita. Kana e hau au. But I Kalai have si come tui. Na ku hau au. Ke mo mau e mo ui. that you would have Ka ke life mau lahi au pito. and Au have pito. it in abundance. Hallelujah. Sa so eiki. Church of God, Ko e ku whakaamu ia. that is my Ke mo hope. mau ki loto ai eiki ko She would sisu. really Ko have whaamu ia ke ngawe mo ni hono lau mari e. He ko ia to ko ni ofi ka te tau tolu he aho Work in ni. you, for he is our Kini hanga counsel. tataki ki tau tolu ke ngai mo ni mea ko to pe. That would lead Na o us to the si truth. ko to to pe ia ma au. All things that were set for Eiki ko you. sisu kalai si. Hallelujah. O wana mo misi. Do not miss. O wana mo hanga li aki. O wana mo Please do tuku noai. not, do not put it aside. Ai tataki. Ai whenga mai a lau mali e ke tataki ki tau tolu. And the urging of the Holy Spirit to guide us Ko and lead taimi, us. o ko te nofo ai koe ni koe, i he toko taha pe te lau e wholofola mo When me. you are alone and Ko read the konga i word, e taha o ko whaangau e mai a lau mali e. that is one Ka te ki tau way tolu. that the Holy Spirit can work in us. When you totally focus on the word and meditate on it, On it. even those around you don't know what you are doing, O au ka nau Ka toki ia te te koe. atakai, o kai ka nau i loi, a mea o te whai. because mea ko hoko ki a te koe. And what is happening in you. Ko mea ko ko whaamu ko kai, ko mana toi ko mea ofa e lau mali e ka te Remember, tau the tolu. Holy Spirit is a Ko gift toko ni ofi e ka te ki unto tau us. tolu. He is our closest Ko help. hea mea ko ki tau hanga o mai ai ke Why ngā ue ia te ki bring tau the tolu. Holy Spirit to move and change us. Ko tapo kai ki ia hato tongi e taha. Not one, Ke hange ko alo whakamore ki hao se niti ke mau mai hao whakatau not one ko ha mea ke expense ma. is required for you to receive the Holy Whaki, Spirit. ofa ata pe ia. It was given to us Aho tau e purely ki by the tau love of inasi our ai he Lord, aho koe ni. Jesus Christ. Yes. Hallelujah. Koe whehu i utala mai he. Ka koe haa koe ngahi mea ku ne whakamele i mo ta ofi. Well, what are the things that can hinder? Whia mau e tūkunga loto ku lelei. We need Mau ai pe. the posture of our hearts to be right. O ku whawhakau ka he taimi. Sometimes I think Ki he ku ngō koni i he high blood pressure. Pau whi mau ke tau. Wholo whi a kau i he aho kotoa pe. me too. Mahalo ko ki se ngau maho e whi ua. Koe whahingau toi ki tolu o whaa. O e whahinga ia So unau. have high blood pressure, Koe nau ki mire mila nau tolu. Koe ke lopo koe whi whiha ia ku wholoi. of how many medications they need to take to control their blood pressure. Koe whakaofu ho tau eiki. Amen. He's a Nā ku wonderful whakakau Lord. kau au he koe toko tahau nā ku abuse e o ka holo. I was Ona. once a alcohol abuser, Pena whakau kau e hoko hawhainga mahaki ke te au and I toko he thought that I hawhainga. would Pe somehow kauti contract pe some sort of disease, pe langa e vae mo sickness, mea. or I'd have aching in my Toko hoko mai legs. pau pare mahe kumari. But the problems came when I Hange koe got whakatapu married. hoa. Alu i mo nu pa toki tau ke tapu aki ya. Nē taimi nei whakaukau, ka kei lopu hamea na kei mo ui ai. There was a time where I thought to myself, why am I still alive?
Beka pau te tu ke tala lote mātua tangata heni. Iyo All of course. men O here. una e iai pe o nau taimi o ki nau We tolu. all had a Ka nau tōma iai. time. Yes. Ka whakawhiawhia. But the Mo great whakakoloa joy i ahoni. and the great Taimini. treasure today, Koro hinau kau hau o iloi ai eiki ko because we sisu have kalaisi. come to know the Lord Jesus Eh? Christ. Yes. Ika iko mea ia whakawhiawhia ki he ngahi waifi. Is it not a joy to our Pea toi spouses whakawhiawhia ki he whānau. or joy to the children? Ana na tau ilo ai taimi ko ia. For we knew Eh? the times when we were in the world. E lau wahe koe ki mua koe. As Ai I kai ki shared hame a kai before, ko he aisi. when there was no food in my fridge, Pea hoare ku aha ke o latu koe tau e fo i maa he as I matapa. woke up one morning, there was a bag of bread hanging on my front door. Ilo he o tua e na kai ki ha mea kai he aisi. God knew there Ke was no kai food e in neo the mo mea fridge nana tau tolu mo wha mo. Yeah. for my children to eat. Se. Ko hai angel ko hai e toko ua ko ni ko hai angelo ko ni nei hau o tau tau e Let fo us i come maa and he. left this bag of bread on my front door. Te ke wha wa lotu. I never came. I had not come to church O mo iloi at ko hai that nei time. alanga mo ia. Do you know who came with that So Lolohea bag of mo bread? moala. Pastor Sione Lolohea and his wife, Sister Moala. And God used them. Nga ake eiki kinawa Ke o mai fo i maa o tau tau he To bring- matapa. a small token of bread. Ko so pingi aho ko ia na toko hongo fulu tamai na nofo whakataha mo au. Because I mo brought ki 10 friends of mine to live with me. Te ka my whetu wife ke and na our o nofo children. ai. They had nowhere to go, my friends. Pea whakakau kau. And I thought to myself, Mahalo pe koe huinga ia ko wao mai ke aho koe ni. Ko maybe mea that nai is whai why ke I'm kakai here koe. today, because of what I did for those people. Mo loi nei toko taha soti ai tonga nei hao mo ia. You know, there was even a soldier. Ko nau hao ko he watapa nau hopo. And as they came on the plane, Hopo ki nau tolu i he wafu. or on the Kono ship, hinga te nau they hopo got e pe off nau at tohe the kai ke te wharf, whafokia. and they would continue their journey. Pe hao e toko taha sotia koe And ni. this soldier Ko nau came- iloi nau maheni mo ia i tonga. And I knew him because O I was wale ane friends with hao. him in Tonga. Ma atu koe ke Fereti koe na mau iai me And as o we went hifo to mai ka u hau koe a koe The i unit he. that we were living in, Koe tau loto ia maha pe koe fuaka venga. Koe hifo mai koe ni koe kau fui toko nima koe ni. there were 5 Ai ane toko tolu mari mo whanau toko ua 3 ke married singkolo. with children. Koe mai ke kumi mo ui. They were coming to seek a He better unau ilo life. koe kau he ka he bakau koe ke ilo pe koe. Maalo pe ke mau hamea e. They didn't have Koe mea much. rewa iau mau whai koe ak mau tolu koe na mau ke inofo singkolo he taimi koe ai And for kolo. those of us who were single, Kono whengai ke kumi nau ngā au e. is we would try to Ka find whengai ke ave them nau work tolu he ngai wheitu. and take them to a place. Mama o huinga mo whakatamai Far ki away holo mo i mea. Unga na toi mau na friends. tolo whakaheka he. Otherwise, they'd be deported back Alu ki tonga. to Tonga. Tuku ke he pe whahinga ia. Ilo e mou mo whanga mo mea. Koe nau mao pe koe nau tolo whakafoket ki tonga. Koe whakahoko pe mahina koe taha. Unau te asi mai. Ai koe kau kalasia koe o si heka pe nau tolo whakataha mo e kapteni mo e kau i. Ka koe ngā koe kuanga koe kusio koe heanga o i mo ui. But what I observed, Na hau way ki he of mau life, lalo taha. I reached rock bottom, Kai he whakatuutu pa mo i palani ai otua. but through the Kone hanga i o purpose and mai plan of ai. God, I hao pe heni. He has given me Ke such tau a hoko ai ki day tau tolu. Koe that we kakai will ke tau toi ha. Whakamo oi mai mo halau maari e. to save Ke other whakahauwhi souls, ha kakai o kuna whaingata ai ai hanga hi wheitu. to save or help Ke someone omi ai ai eiki ko si sukalai si ke hoko koe eiki pa mo e whakamo oi. E te ki nau tolu. to bring the Lord Jesus Christ. Ke koe ne hili ane ai mo ui koe ni. For after this life Ko ia ends, ai wheitu te tau i ai. that is the place we will be. O kui ai nai ho whakakau kau Do peka. you think about this or not? Whakawhetai. Tala mai e puna ke. Ko ofa koe ki ia ke ngahi mea ko toka pe. Love is the key, is what the Whaha ia songwriter ofa. says. Ke mo oni. Convey your love and let Ke it te be ki nau real. tolu. O ku ke ave ki ai ai o ngongo Those lere. who you are taking the good news. Whakaha i mau pea ofa he taimi ko toka pe. Always reveal true love. O tau whai. E ngahi mea ko toka pe mo whakahoko. And that everything we do Kono uhi ngā pe ke kaulelei ka te ki nau tolu. is to Unau pia mau ia. help those who Ui ai need. mālohi. O kune malawa ke whakaliliu ha whainga mea pe. It has the power O a o to mai ai change pe ki ho tau loto. Pea mo e tau mo i. Ikai ko ia. situation, even our hearts and our lives.
Koe whakaliliu pe ke tupule kina. Change so that we Ke can tutupu. abound Ke he and matua tua. grow Mo te koto tāpua ki in fo. maturity, yes, and become a blessing. Fefe e tau sivi e tau mo'ui. How about Amen? we analyze our own Fefe lives? ke tau whili e aha koe ni. How about we make this day Tau whai piha ki mea taha ke makehe ia me he e tau mo'ui motua. to Amen? do something different from our old lives? E. Na koe whinangalo ia o tua ki ho mo'ui he Perhaps that taimini. is the will of God for your life. Just that one thing. Koe ki mea Amen. pe koe e taha. Just that one thing. Mahalo pe ku whainga taa ia kia te koe ki Perhaps whahangau e ki ai. it's too difficult for you to E. work on it now. Te o kai ke ulawe i au pe koe haa hono mawha tuki tuki kia te koe. And I don't know what it truly costs you. Ka koe ofa ia e eiki ko But that sisu is the kalaisi. love of Jesus Christ. Kei hau haua pe ia. It is Kei so maa pe ia ka te perfect. ki tau tō. It is pure. Neongo ai pe pe koe hae mea o tau whekuki mo ia. No matter what it is Kei that we maa are pe mo hau haua e struggling ni with, ofa. that His love would be, Tene kei malawa pe ke whakaliliu ki tau tolu. I that he He tuunga will koe au change tau us ia. to the place or from the place that we are in. Whe maa pe ia eiki. Siasio eiki. Whe whe ke tau wakai. Church of God, how about we, Na koe huinga au tau wholoa e tau mawahe me he eiki. perhaps the reason why we have Ko hanga he mea na left ke the whou Lord ai. is things that we went through. Ta kou atu whiwhine. Brother, Tu ke sister, utalatu whahoko. let me tell you this. He kai ke te aha whia maare anga e ka koe hao pe ke eiko si sukalaisi. There will be no rest. Ta tau e nia pe koe ha ai lahi the o mafa Lord tuki Jesus tuki. Christ. Oi palo parema ku ke whou ai. No matter how great your Palo problems parema whaka are, whamili. problems in your family, Pe koe mea whakapaanga. Pe koe Or ha pe a financial whainga tuunga oi problems. mo ui o kui ai. or whatever position of life you may be O in, ku malawa pe ke toko nii ai ngahi whia ma o koe ia. Jesus can help your need. Ka pau pe ku wholoa o mawahe. And if you have left Mo ke for tuku a tuku long noa ia time, ta taki hono lau maali and e. you have continued to ignore the Ta leading koua of the Holy whoki Spirit, mai. Whoki Brother mai he and koe mea sister, pe ia I ask e lelei ai, kau lelei ai kia te koe. come back to the Lord. Ko o whoki mai ke eiki ko It sisu is what will kalaisi. benefit you when you return to the Praise Lord. God. E wheke tau whakaatake he otua. How about we avail ourselves Whakaatake he to the Lord, otua ke ne ngau e mai a te ki tau tau. that the Lord will work in Ke whai aho us, tau whakakakato. that He would complete us. Pakataha ia mea mahu inga nei tokanga ke ia apostolo. And that Ko is one Pita. of the E ia ia e aho. Peter was concerned for. E ia e aho. There will come a day E hoko mai ngahi mea koe ni. that all Ka of oku these ke things osi. will happen. I he matu o tu a koe. But Uku you osi have malawa already koe. reached Ke he matakari. maturity. E ngahi whai ngata a You koe are ia. able to withstand Ane lawe and ia. overcome Koe tā ia mea mahu problems. inga nei whakatokanga ma mafa ke apostolo ko That is Pita. one of the E things ia ia e aho e hawai e kau manuki. The Apostle Pe aku Peter, waweni mai. Te nau a ewa i he nau horikovi. yes, Pea e tō whi hanga hangai lahi ia pea moe whakaamu e apostolo. yes, Amen? Hallelujah. E iai ho kau ngata ngata. E iai ho Have friends. kau ngā mea whawhare. Yeah. O unau ke i he mama ni. O moe loi, koe ki mama ko ia. Ke tutu ai. you are the light there Eh? to O tika toka shine. ngā koe ke tōnga moi ko ia. Moi worry mena about tau the fō me ki tau tolu e. Ka koe lifestyle. mama koe ko ke alo mo ia. But the light that you take with you, Ko ia. Ai mea ten hanga i kuna i ki nau tolu. that light, Koe mama helps ia to ko overcome kalaisi. the Abe pe koe light sisu. that is Christ. Tango e Take ei, Jesus. tokoua. O ofa tua sisu kia te koe. Brother, Jesus loves Ta you. o silo pe tau tolu e whakaanga koe o tau kau ngā mea moe me. We already know how our friends, Fe koe ui mai koe ha hingo e ui aki tau tolu koe kau the malanga tu koe kau. names they will call us. Se so iki, Church of God, koe mo ui au nā tau iai. that is the Koe life mo ui we au tau once were ilo i. in. Ka au whamanatu mai heni he apostolo. But the apostle reminds us here, E anga fe ke tau tupure kina e tau ofa. how can our love abound? O malava ke tau hanga o ikunai. Mo tupure kina i he ofa. How can we grow Kono in uhinga koe love? tau ilo i ho tau whangatoko ua.
Ho tau family, mo ki nau tolu tau ki nau mau e ki ko sisu kalaisi. Brothers and sisters who are far from the Lord. E koe tui whakakaristianea. So that is our Christian belief. Malawa ai ki he whetau hi aki, Yes. e wāo e tangata pa moe otua. That we are able to Amen. take care Tokoni mo lau maalia maa o ni ke whakahoko of kakatoi. others with the help of the Holy Spirit. Koe otua lelei, pa koe He is otua a good God, whakataki. and He is a God who is patient. Pea kono uhinga ia ka te ki tau tolu, That is the reason unto koe us, whakatau ataina. because Pea He moe has freed whakamoui. us and saved us. Se so eki foki mai, Church of God, i please he come eki back huhui, to the Lord, our ko ia Redeemer. aho tau huhui. He is our Redeemer Pea moho tau whakamoui, and our e Savior. huafa sisu klaisi. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. E tamai Amen. mau Amen. whamalo, pa mau whawhetai ka te koe. Kono hinga ko hoi wholofola, maa mo maa oni oni awhena. E ki o mau whakahiki i pia ke whakalangilangi i mau ai pe koe tamai. Neongo, e ngahi mea u hoko i ho mau ātakai. Neongo e ngahi mea u nehanga tao fituu ki mau tolu, me he mau lalaka ki mua. O mau tuu eiki ke mau whamo oni. O ku iai pea e mālohi. Pa mo e mawhai ho o wholofola. Ke ne lava whakaliliu ai ki mau tolu. Ta ofia i eiki mo e whainga kovi ai whiri ke kai haasi ki mau tolu e tamai. Awe ki mau tolu ke ngai wheituu eiki. He kai ke mau loto ki ai eiki. Tamai mau loto ma ke heheni e he houa koe ni e tamai ki ho siasi. Ai toko ni whai whekau e poate. Whakatapu kina pa ke whakamonu ia mai e hiki si ngai whamiri ko e ni. E ngahi kupu whekau aki ho sino ha mai e tamai. Lotu make hea tuka te kinau tolu kai ki mau kau whakataha heni hi ahoni e tamai. Si liona mo kinau tolu nau whakautua e ngai maak whakai sino. Eiki e. Ki whare mahaki, ki api pōpula. Peko wheha wheitu o nau iai e tamai. A uatu e mau lotu ka te kinau tolu. O mau tui, pa mau whalala kia te koe eiki. He ko koe aho mau eiki pe mo mau whakamo ui. Eiki ta taki, e tofahala eiki. Ia klaisi su ko mau eiki pe mo mau whakamo ui. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Alo, wapito. Se peke whai pe e kau i waha hiva. Ka pau ke whi mau haloto ma au i he whiawhin. Whainga maari e ni. Ke whai e haloto ma au. Hukumu uianga Kukoe ae maka O hoku whakamo ui Pehe ae anga He ku ofa ia te koe He kukoe ae hanga Mohoni moe mo Yeah.
mai. Whawheta ika ko whawheta I o maulau mari e Doi whamanatu mai ai leo ofa e awhiona e apostolo ke mautupulo I kina I leo wha. E ki whakawhonu ho mauloto e lau mari e awhiona. E koe fua I ho lau mari e koe ofa. Te koe ofa u hao haoa. Koe ofa u mon. O pehe mautufa da e ori tamu mautangi e te koe. Whakawhonu a ki mautolo e ofa kore o kua. Ke mau ofa ke o mautonga wā. O hangepe koe mau ofa ke te koe. Ke mau ofa ke o mau ngahi family. Hangepe koe mau ofa ke te koe. E ke ko whawhetai ke te koe o wana ngata e mau ofa pe tupure kena I e ofa. Ka kuke toi talamai ke mau iloi koe eki. He koe mau iloi koe ko koe ia koe ofa. Kai ke a ofa ia koe koe tua koe ofa. Ai a Fiona. Pea ku mau whawhetai ke te koe ko o tamai o eki. Pea mo viringia I mounga I e whiawhini. Ke kei whakamanatu mai a ho leo ofa. E baulotu ia iki ke kei pani o tamai o iki. Feitu mo e whainga maari e kotoa peo kune mau. Ke ne lea ki a hofolofola. Ke ia I e pani mawahe a e awhiona. Tāpakina ke nau tolu nau hau ki mua ke ori tā. Mo nau ngai whie mau ke mau ilo I eki. O ku ke whakaai koe o whakatatau. Ki e lahi au pito e awhiona. He kai ke a mau whie mau tolu. E tai whakaai e awhiona pak mau lotu eki. Ai whakaai a awhiona ke toko tākoto a pe whiawhini. Tāpui kina ki mau tolu ho lau maari e. Peka mau katutuku o mau tutuku. I he lau maari e wheo fofani. Lau maari e ofa o kumooni. Ko sisu pe ia. Ko aloka ko mau whamo ui. Amen. Ka ikai koe. Te